E rua hoki ngā porotehi I tū ki te whakanui atara I tēnei rā. He mea whakahe tētahi I tētahi mo te pakanga I Gaza. Nā te upoko te hāhi o te oranga ke nā Brian Tāmaki I tuku petihana ki ngā mema pāremata I waho I te whare. Ko te karanga ia kia whakatauria ko te rōpū Hamas, he rōpū whakatumatuma I Aotearoa. Ka rua me pana ngā mema pāremata e tautoko ana I a Hamas. I waho atu I te kōti mana nui ko tētahi porotehi tauaro nā te rōpū Pōneke Anti-Fascist Coalition. Anei a Jess Tyson me tēnei pūrongo. E rua ngā porotehi I te rānei ki Pōneke. Mana whenua here to tautoko the people of Palestine who've been subjected to this brutal, vicious assault by Israel. Kei waho atu te rōpū o Catherine Love o te Ātiawa me Ngāti Ruanui I te kōti mana nui. I can't sit on my backside and watch it coming into my lounge on TV without standing up for the people of Palestine. We have to stand on the right side of history and being right. Standing for Israel is right and it's the right side of history. Kei waho atu o te whare pāremata te hāhi o Destiny me te karanga kia pana I ngā mema pāremata kei te tautoko I te rōpū Hamas. Don't forget the 7th of October with the atrocities of beheading, the brutality and burning bodies and raping. We're quick to now go pro-Palestine, but I think we need to understand that Hamas, Hezbollah and their allies, they are terrorists, and our new government needs to declare that very clearly to our country. Aha ko tēnā ki roto I te whare, kua ki ke te minita take aurere I tana whakatau he e pāna ki a Hamas. Call on all parties involved in the conflict, as well as countries with influence in the region, to take urgent steps towards establishing a ceasefire, recognise Israel's right to defend itself, acting in accordance with international law, and that all civilians be protected from armed conflict. It's nice to see the Minister on the very first day back making a statement on the atrocities being committed in Palestine. What I would also like to see is the numbers of lives lost be inserted into the motion on the record. That's more than 16,000 Palestinians, including more than 7,000 children and 1,200 Israeli lives, to give the full context of the conflict. A lasting solution to the conflict will only be achieved by peaceful means, and that action to revive the Middle East peace process is critical. Note that the government will continue its efforts to help all New Zealanders impacted by the conflict. Aha ko ngā whakatau o te kāwanatanga ka whawhai tonu te iwi Māori. As far as I'm concerned, the bombing and stuff is far worse than what's going on in the wider picture, to me anyway. Any violent act, I'm opposed to it. But war is a reality, and it happens. Kua tāpai atu te hāhi nei I tana pētihana ki te whare pāremata. Jess Tyson, Te Ao Mārama.